turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro by'Isano TV show mwese muri mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereho tubashimira uruhare mumaze kugira ndetse nuko mumaze gukurikira ibiganiro byacu tukaba tumaze kugira abasabu bagera ku bihumbi 3500 mu gihe gitoya tumaranye twababwira ngo mwarakoze cyane kandi mukomeze mukore subscribe. Tugiye kubabwira rero amakuru y'imyidagaduro kugenda avugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka ku itsinda rya Urban Boys aho Safi Madiba yaje kuvuga impamvu iri tsinda rya Urban Boys baje gutandukana. Turakomereza kuri The Ben na Pamela. The Ben rero yaje kugaragaza amaranga mutima y'urukundo rwe na Uwikeza Pamela, Miss Uwikeza Pamela rero turababwira uko The Ben akunda Pamela bwa mbere aho bahuriye ndetse n'icyo yamukundiye. Turagaruka rero no muri music tuvuge ku ndirimbo Bwiza yakoranye na The Ben, indirimbo bita Best Friend. Indirimbo Best Friend rero ni indirimbo Bwiza yakoranye na The Ben. Nyuma rero gukora iyo ndirimbo baje kugira icyo bafasha abatishoboye bana bagabiri nk'abo mu karere ka Bugesera. Turagaruka ku mustar bita Shiba Karungi. Shiba Karungi rero akaba yaribarutse umwana. Shiba Karungi rero ni umustar bose baramuzi. Turagaruka rero ku buzima bw'abastar iyo bibarutse, ese biba bimeze bite, ese abantu babyakira bate? Shiba Karungi rero akaba yarabyishimiye cyane ndetse ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nta kindi kiri kugenda kivugwa n'uyu muhanzi w'icyamamare Shiba Karungi wamaze kwibaruka umwana. Reka rero duhere ku itsinda rya Urban Boys. Ubundi itsinda rya Urban Boys ryari ririmo nde? Uwa mbere yari Safi Madiba, undi bamwita Nizo, undi bamwita Humble Jizzo. Ni itsinda rero rya trendinze cyane guhera mu mwaka wa 2010 kugeza 2016. Ni itsinda ryari rizwi cyane Urban Boys, bakaba rero baranatwaye Primus Guma Guma nk'igihembo cyahabwaga abastari cyangwa se abahanzi bitwaye neza mu mwaka runaka. Iri tsinda rero Safi Madiba yagaragaje impamvu batandukanye, avuga yuko ari ibintu bitatu byatumye batandukana, harimo amafaranga, harimo inzozi ndetse n'ubwamamare. Uyu rero itsinda rya Urban Boys ni itsinda ryagiye rigaragara cyane nk'umuziki mu muziki w'u Rwanda. Iri tsinda rero kugira ngo batandukanye, Safi yavuze yuko babonaga amafaranga bakayagabana, buri wese afite inzozi ze agomba kuyakoresha, ndetse ariko bikaza kugorana ngo abantu bagiye bavuga ko bajyaga barwana, ariko ibyo yarabinyomoje avuga ko batajyaga barwana, ahubwo ari ukubera buri wese yari afite inzozi ze agomba gukoresha ayo mafaranga. Reka rero twigarukire ku rukundo rwa Uwikeza Pamela ndetse na The Ben. The Ben ubundi ngo akunda na Uwikeza Pamela bwa mbere bahuriye muri Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ubundi The Ben abonye Uwikeza Pamela ngo utuntu dutangira kumunyuramo rwose, yumva ibintu birahindutse, amarangamutima aba menshi, agira emotion. Ndetse The Ben aza gutekereza yuko rutabaru atari urukundo ahubwo yaba ari agahararo. Guhera ku kanya The Ben yahise yaka nimero ya Uwikeza Pamela ngo bari bahuriye i Nairobi, ndetse bahuriye The Ben yahuye na Pamela ari kumwe n'abacuti ba The Ben, birangira mwatse nambaye, aza no kubikurikirana nyuma akajya mwandikira. Yaje no kuvuga yuko ikintu nyamukuru yamukundiye n'uburyo ki yicisha bugufi ndetse agira urukundo. The Ben rero yabuhuye na Uwikeza Pamela bwa mbere muri 2019, babana muri 2023. Tugaruka ku ndirimbo Best Friend. Best Friend ni indirimbo Bwiza yakoranye na The Ben. Iyi ndirimbo rero ikomeje gucaracara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse ikaba ikomeje gukundwa cyane, ikaba iri kuri YouTube channel ya Bwiza ahakunze kunyuza imiziki yiwe. The Ben rero ari kugenda agaragaza urukundo rukomeye cyane we na Bwiza nyuma yo gukora Best Friend, dore yuko bagabiye abaturage cyangwa batishoboye bo mu karere ka Bugesera. Nyuma yuko mu muganda wabaye ku itariki 23 z'ukwa 11 Bwiza yemereye abaturage cyangwa se abatishoboye kuba azabafasha akabaha inka, akaba yarabisohoje we n'umuhanzi The Ben. Reka twigarukira kuri Shiba Karungi. Shiba Karungi rero, Shiba Karungi ni nyuma yuko Shiba Karungi agiye gukorera igitaramo mu gihugu cya Canada. Uyu muhanzi rero uzwi cyane w'icyamamare, uyu mudamu cyangwa se
uyu mustarikazi akaba rero yaribarutse umwana w'umuhungu. Ni byashimishije benshi cyane. Uyu Sheebah Karungi rero ntago amakuru ye yarazwi yuko atwite, dore yuko yagiye gukorera igitaramo muri Canada ndetse aza no kugumayo dore yuko yari atwite. Byatangajwe rero n'inshuti ye, aza kuvuga yuko yibarutse umwana w'umuhungu nk'uko uri kugenda ubibona ku mafoto ko Sheebah Karungi yari atwite, ndetse ubona yuko yari proud yabyo. N'ubuzima bw'abasitari rero iyo batwite, bamwe bishyira ku mugaragaro, abandi ntibabishyira ku mugaragaro, bamwe bakabyishimira, abandi bakagenda bifotoza amafoto bagenda bereka abakunzi baba, bari kubona ko ari inkuru nziza yagiye yakirwa n'abakunzi ba Sheebah Karungi. Ngayo rero niyo makuru y'imyidagaduro twari tubafitiye. Ciao ciao.